Abrahamu alimuita Mungu kuwa Jehova Jire. Maana Bwana atajitafutia. Na wakati mwingine tunapokuwa kwenye matatizo tunamuita Mungu Jehova Jire, Mungu akuye atende. Mungu asimame, ndiyo. Lakini Abrahamu alikuwa na kila sababu ya kumuita vile, kwa sababu Mungu alimwambia amtolee mtoto wake mpendwa, akatoa. Abrahamu ndani yake tunaona alikuwa na utiifu. Na wakati utiifu ulikuwa ndani ya Abrahamu, Mungu alionekana kwa kama vile Jehova Jire. Ndio maana akaambiwa ya kuwa aangalie, asiwe tena mtoto, aangalie ataona kondoo. Na ni hapo Abrahamu aliona mkono wa Mungu. Sasa leo unaweza ukasimama ukamuita Mungu kuwa Jehova Jire, kusema atasimama na ataleta suluhisho kutatizo yenye uko nayo. Na wakati maisha yako Mungu anapoyaangalia au mtii, Mungu aonekanaki kwa ajili ya kuja kutatua na kukua jibu kwa watu ambao hawataki kumsikia, kwa watu ambao hawataki kumtii. Kwa hiyo ukitaka kumuita kama vile Jehova Jire, anaposema mtoe Isaka, mtoe Isaka. Na yeye peke ndo mwenye alitoa nafasi kwenye Abrahamu ataenda kuabudu, kwenye ataenda toa ile zabihu. Mungu hawezi onekana kwako kama vile Jire na wakati wewe peke unashindwa kumtii. Tuwe watiifu mbele zake na tutaona wema wake, na kweli kama jina hili linatustahili. Mungu akubariki.